owo akwa ade a cheseda ne da wo manmu abusuamu mpotemu miaye ene wubehunu wo ma yede wo mu posters ebobo eye eban ehu wo mu a chese wo mu de ne nam social media eso akwa ye arehosem a chese da ne da akwa yi nipa enko ade na wowuo ye Christopher ye nim so owuo ye mfaso de ade chese eya ade a da ne da ye beti bi ewo yasumu na ene de yi arehosem a abepie eye mapono eso se yankasa yenua ba chese wo twasini eba ne sini twa chese wo ya ade wo ho tisini twa se wonim sede sini twa adwuma esitie wobie ni wono mo a wo de ebema na wontimi emplay emfa ema nanso ne den kwakwa komie akwaye se nani etutu aka ne nsem na wo susu na woni wo bia chese wo da ne nani ede ache no esu ede agunu so se wobeba ede ababetu eye ni page so ama na dofo ene ni followers a womo nso ejinu edi ana se womo nso eta na chi no etimi ede wo mabra chiche nsem ababedu ne sanse enim se awra chiche wo hoi ewo nipa eho na efi nipa enchen enso ena eba na yenua ba na ye mame ameka ne ho asemi eye Nadia Buari Nadia Buari ne dey ne ho akwakoka eye edwamenye ne bone eso ede nanso so wadi picture bi ababato ne IG page eso wo caption ye ewo ase ne caption ni mu no chese na emoji ensuo ni so baba edi church se nchemu nyina ene se ne maame ankasa afri atiasefo asasi eso na say na wode ne nsem no etu edwa o say my heart is in shirts. All I want to do is cry and scream. Just let it out. Just let it all out, cause it's killing me inside. I don't even want to RIP, cause I can't believe you are gone. No. Eno di emoji chese esu eka ho etoa eye esom na abusuafom na chese wo chirema ne maame ebinum se ye ne step mother ebinum so se ne maame ni nyina mu no wo de ababa beto eye eho no ma chese otimu se wa hwe adekasie wa hwere wo bia chese woda eye na koma so eyie pa wontimi NGNDA se wa free as forces so sans na won ka bi enhwemu da se maami ebe free eye ne nchen akoye hwa enche ye bia ene wo celebrate eye ne birthday wutimi se ekoye a big one pa eye na wo mani agem na so se amene wo kasai ede maami enka eye wo mo ehun na wode tu wo no na ema chese ne sini twafoɔ wɔn mo sini twa adwuma yekonu emu no ne adɔfo a chese wɔn mo epe na asɛm no wɔn mo take it to comment section hɔ na wɔn mo nso so ekɔkyekye ne re wɔ hɔ no na ebusuafo comment no ebi a eba no mo ma me kwan na menkenkan ebi emfa emam yenua ba Jackie apia ode eba yo say so sad nana mama brown enso ede wo si oh mama ene chese wode emoji ya chese asempa ye de no hwe ocho wase #RIP #brim na ebiem so ye mama Stacy Amwaten enso so anjane emu amacheso no so ede arechiche ensem ema yenua ba ye Nadia Buari no so ne de ne say ene wode etu edwa wo say I have been in shock since I heard the news. Unbelievable. #candle in the wind. Our sweet Auntie Betty. God knows best. My condolences. Na no. Miss G only. And so Edia wade eba was say it is well. Na ebusuafo enye eye wo no enkoa enso som. Eye awenly 1 2 3 1 Edia wade eba was say oh my God. Don't even know what to say. Always admire from afar the relationship you and your mom shared. Jesus, I can't imagine how you are feeling now. May the Almighty God give you and your family comfort and peace. May her beautiful soul rest in peace. Belamundi enso so edene de ebaya was say one day just say utimu send the machine ono di Jesus Christ ka no bi e no sa ba bi no say king
I'm so sorry about this. Can't even believe it. She meant the whole world to you guys. I'm so sorry, my friend. Please be strong. Or no so edia chese wode ebebetu eye edwa eno no na ebusuafo said ye nim eno no ye Nadia Buari ne mame auntie ye Betty sesi amene wo kasa yi edie wonka eye atiasefo ehu ebiemu na obi beka se eye COVID-19 no nkone ba ebusuafo ye nua ba no won fa memetu dwa se eye COVID enekunu na COVID krampo enyamba ye no ne ye nim se ye yare foforo ewo honom malaria wo ho, fever wo ho, typhoid wo ho, diabetes wo ho, HIV wo ho, chese yare ne de bebre ka se yebobo so a edoso enti se wontimi mfa ma abonten emeka se eye COVID enedi ne ekoye nko ade na ye be respect eye that decision and say ye be respect that aspect no na womo ede woma no esi so eka se ne bia COVID ena ekunu no montwen eye emfri eye ehun sanse yare foforo ewo ho na COVID mba ekwana nipa eye den ewu na ebusuafo de ato eye yenuaba Nadia Buari eni so eno no enti we na ye na makonya iso ama Nadia ni kunu ne ma na busuafo eni ebuye so ebusuafo enane eja ade ato wo mani nyina yakom ne ye mom so hyeden se nyame ena wo ma wono anso ena waje wo ma na ho den enye kese ewo eyo nso na ne wo nso wo ben yenuaba ya na ne arechichire de sidem di kaka ewo nipa eho enti ne watwen ede aben wo mo na ne nkitahudie bi ni nkwanhensem bi no watimi ede adom no na ebusuafo mi di no subscribe to the channel no so when you like videos no share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page so @@ ekeskapa enemy that's the name you be di eshia ebim.